Ekero oling'ana riokorenga aborokiwa gose ngotumia bara mariogo yogotindie nde bamaekwirana gocha chisukuru nigo riagendeire gosirwa koegwa okoboko onene ekero abanto bagoteba buna aborokiwa mbatakeire korengwa nyuma batarairana ase esukuru. Omworokia bwa esukuru ya Riokindo Riondong'a Hosea Kosgei nigo bono atebire buna nere buya aborokiwa abwo korengwa nyuma batarasoa ase chisukuru. Onyore buna ring'ana eri ndianyara koegwa okoboko na omogwasiri bwa echisembi Professor George Magoha oywo otebana nere buya abana korengwa maega batarairana ase chisukuru. Bono omworokia oyo bwa esukuru ya Riondong'a nere niga atebire buna nere buya abana korengwa maega batarairana ase chisukuru. Utoaji wa mihadarati kwa wanafunzi ninaunga mkono kwa sababu tunaona kwa wakati huu wanafunzi wengi waliweza kujiingiza katika shida ya kutumia mihadarati, hasa wakati wa COVID-19. Wanafunzi walipokuwa likizoni walipata influence, na hata wanafunzi ambao hawakujua utumizi wa mihadarati waliweza kuwa introduced. So tunaona behaviors mingi kwa wanafunzi ambao wamebadilika, na wakati mwingine itakuwa ni vigumu kuaccuse mwanafunzi kwamba anatumia mihadarati ikiwa hatutapata namna ya kuweza kujua kama ni kweli mwanafunzi anatumia si vile, kwa sababu kuna tabia ambazo wakati mwingine unashinda kwa nini mwanafunzi anafanya hivyo. So hivyo ninaunga mkono serikali itoe mipango ambayo tunaweza kujua.